Ntidushake tuvuge ngo noneho aka gace kabaye isibaniro aho urugamba remereye rukomereje kubera ku butaka bwa Repubulika ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo. Ndavuga Minembwe imaze ibisi ihanganiwemo ku rwego ruremereye. FARDC na Wazalendo banze kuyamanika burundu bati olingate muzange cyangwa se muzemere natwe turacyari bugufi. Aka gace ni kamwe mu duce leta ya Kongo igomba kugenzura uko zagenda kose, ntago kagomba gutakara wakomeze ko miganza za M23 oya kirazira. Kumbi na M23 nayiti nago dushaka dutera icyugazi ku butaka bwacu, dushaka kubigiza inyuma, ahubwo ni muri banabi n'uduce muhagazemo turatubambura tutwigarurire turabirukankana kibutuma amaguru. Mwiyemeje kurwana n'intare n'amadubu, nyamara mwebwe muri bihunyira nago muzigena rimwe mutsinda. Mwaramutse tuteki 25 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2026 bimaze kuba gaterera nzamba ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibiri kuba ntabwo zoroshye, ibitero byagabwe hifashishijwe drone. FARDC igashinjamo 23 kuzirashisha abasivile. Izo drone bohereje mu bice bitandukanye bashaka kurasa kuri position za FARDC na Wazalendo ngo zagiye birasa no mu basivile. Drone zitavugwaho rumwe kuko uruhande rumwe rugaragaza neza ko zirasa kuri position za gisirikari, urundi ruhande rukashinja M23 ko izo drone nta kindi zigambiriye usibye guteza ibibazo gusa. Mwakomereze kugaragaza neza ko FARDC ari ibikora ngo kumbi zakozwe na M23 kwica inzirakarengane z'aba civile b'abanyamurenge no guteza ibyago. Niyo mpamvu FARDC yiyemeje yivuye inyuma yo igomba kurengera ubusugire bwayo ndetse no kurinda abasivile bo muri Kivu y'Amajyepfo ibizago baterwa n'intambara, ibibazo baterwa n'umwiryane ukomeje kuri kutaka bwa Repubulika ya Kongo. Hamo 23 ikomeje gukorera iyo bwabaga ngire ko yakihisubiza icyubahiro. Turabigarukaho sibyo byonyine ariko biri kuvugwa, ahubwo Kongo yashinje RDF ingabo z'u Rwanda kongera muri Fizi umusada. Abasikari benshi bone ibikoresho byinshi byoherejwe muri Kivu y'Amajyepfo hariya muri Fizi. Indege ihagurutse Kamembe ngo yerekeza muri Kavumu, bava Kavumu bapaki ibikoresho bamanuka muri Walungu berekeza ndani muri Fizi. Ndakubwira uko zatangajwe ndetse n'impamvu babivuga. Ikigaragara nuko leta ya Kongo ikomeje kugaragaza neza cyane ko ingabo z'u Rwanda zikomeje kurasa ku butaka bwa Kongo ndetse zikurwana muri Kongo. No mu Rwanda rwagiye ruyakana inshuro nyinshi rwagaho na musikari n'umwe rufite gutaka bwa Kongo ngo ruri kurwana kwande rwa M23, rukavuga ko u Rwanda rwo rufite ingamba z'ubwirinzi ku mipaka kuyatajya umuntu zo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ibi nazo turabigarukaho. Sibyo byonyine biri kuvugwa. M23 y'ubwayo yamaganye ibitero za FARDC biri kwirasaho ndetse bavuga yuko na drone za FARDC zikoresha mu bice byinshi ndetse kuri ubu ngo warashe no ku bitaro byo muri Minembwe nyuma yuko ruhina mavi agace k'ingenzi cyane bakarwaniyemo ku rwego rudasanzwe. Rugabo Fidel umwe mu twirwaneho aragaragaza neza cyane ko bakoreye agatendo FARDC mu gice runaka aho barwaniye ku musozi strategique ndaje nkakubwira, ariko kandi ngo basubiza inyuma FARDC igenda imbimbiko bayirenza gace bayambutsa kandi kuri ubu rero bameze neza. Twirwaneho M23 bari kurwana kandi ni ikipe itsinda ngo bazange cyangwa se bazemere byenda avuga ngo olingate. Agace ka Minembwe kagomba komeza kugenzurwa na M23 twirwaneho nabwo wanabuke bafite. Nyuma ko M23 ibonye umusada, nyuma yuko bamaze kubona uburyo bw'imikorere ndetse n'imikoranire byuzuye muri kira cyerekezo cya Kivu y'Amajyepfo, tegerejwe yuko hari ibikorwa bitandukanye bishobora guhita bihinduka kubijyanye n'ibiyera kuri terrain. Munyemerere byose nze mbikubwira mu kanya gato kari imbere, mereye ruhande ku makuru ari kuvugwa. Jewe n'umungu wa Kamanzi uruhande ngo ikaze mutiyene ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese. Mu bikomeje kuvugwa tugiye guhera kuri tele mirongo imbere ku rugamba nyirizina aho ibyago biguvugwa byanabiriye. Ndavuga ibyago by'intambara bitera ubuhunzi, impfu, inkomere
abaturage ba civil utibagiwe n'abasirikare ubwabo bagwa ku rugamba abandi bakumikira ku rugamba. Cyakora mwe ati nibyo bariyemeje niyo diploma yabo bagomba kubikora. Izo simbyanze. Mbere y'uko urugamba ruba ariko muri cya cyerekezo habanje kuba inama rukokoma yahuje ubutegetsi bwa 63 bwa gisirikare muri Province ya Congo cyo bita Legion Militaire mu 63 ya FARDC mu Kivu y'Amajyepfo. Ku itariki 24 Kamena 2026 umuyobozi w'akarere ka 63 ka gisirikari yakoze ubutumwa bw'akazi ibibogobogo ni mu rwego rwo kugenzura uko umutekano uhagaze no gushimangira ubumwe mu baturage batandukanye batuye muri aka gace ka bibogobogo. Muri ruzinduko yahuye n'abayobozi b'inzego zibanze bo muri kara karere, abayobozi n'abaturage n'abagariye ibice bitandukanye by'abaturage kugira ngo bungurane ibitekerezo n'imibereho myiza cyangwa se ibibazo byugarije akarere muri rusange, ibibazo bungurane ibitekerezo ku bibazo by'umutekano n'imibereho myiza y'abaturage mu karere. Iyi nama yatanze umwanya ukomeye wo gushimangira ubwitange bw'ingabo, gushyigikira abaturage mu bikorwa zabo byo gushimangira amahoro, ubumwe ndetse n'iterambere ry'ibanze. Ibyo baganiriyeho aho bari bakoreye inama mu kimwe mu cyumba cy'amashuri, indi nama ibera mu rusengero rw'aho ngaho bibogobogo, baraterana baraganira. Gusa amakuru bimeze ko nyuma yo kuganira n'abaturage n'ubundi umuyobozi wa Legion 63 yongeye kuganira n'abahagarariye abasirikari, mvanga abayobozi b'abasirikari bari mu cya cyerekezo, ababwira yuko ngo gahunda nayinda gukomeza kurwana kandi bikarangira babonye insinzi. Umuyobozi w'aka karere ka 63 ka gisirikari yashimangiye ko abaturage bose bagomba kubana neza, kubahana no gufatanya. Yasabye abaturage gushyira imbere ibiganiro kugira ngo bakemure amakimbirane, gushimangira umubano wa kivandimwe hagati y'abaturage no kwanga ihohoterwa iryo ari ryo ryose rishobora guhungabanya umutekano w'akarere muri rusange. Mu butumwa yasabye abaturage kandi kwirukana imvugo z'urwango, amagambo ashingiye ku ivangura n'ibintu byose bigamije kuyoza abantu, bigamije kubibabanca kubiri mu miryango. Yashimangiye ko amahoro arambye ashobora kugerwaho gusa binyuze mu bumwe, icyizere n'ubufatanye hagati y'abaturage n'inzego zibanze n'ingabo ngo zishinzwe umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC. Abitabiriye inama bishimiye iki gikorwa kigaragaza ubushake bw'abayobozi ba gisirikari bwo gukomeza kwita ku bibazo by'abaturage no guteza imbere umwuka w'amahoro, umutekano n'amahoro muri rusange. Ubutumwa ni kimwe mu bikorwa bikomeje gukorwa mu rwego rwo gushimangira ubumwe n'umutekano mu karere kose cyangwa mu gace kose, by'umwihariko muri kino gice cya 33 cya gisirikari, aho bitaye cyane kugarura amahoro n'umutekano, dore ko iki gice gihangamiye na M23 mu buryo bwuzuye. Rero nyuma y'iyi nama yavuzwe, icyitwa imirwano cyo cyari gikomeje kuba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibitero nyirizina byo mu kirere ku butaka byongeye kwibasira igice cya Minembwe, ariko n'ibice bituranye na Minembwe wavuga ngo ni nk'amarembo yinjira muri Minembwe, byo ngiye kuvugwamo ibitero biremereye cyangwa se ibikorwa bidasanzwe by'imirwano. M23 bivuga ko yahagurukijwe kugira ngo itere pozisiyo za FARDC, barangize imikorere ya FARDC mu byerekezo bitandukanye. Nyuma yuko FARDC yagerageza kwinjira muri Minembwe, M23 twirwaneho bati ntabwo dushobora kwemera ko Minembwe ibingaruzwa muheto ya FARDC, tugomba kurwana umuhenerezo mpaka Minembwe isubire mu maboko yacu. Ibi nibyo M23 byatumye gukomeza gukora ibikorwa byabo by'imirwano ihangana na M23. Kuva ku tariki 24 rero ibintu byongeye guhindura isura. Ku tariki 24 ku masaha y'igitondo cya kare pozisiyo zigera muri 6 zarashweho ibisasu, haba muri Bidegu, Madegu, haba mu gice cya Gakenge, Mikenge, haba muri pozisiyo igana Ruyisankuku ugana Pwezelo, ndetse n'agace ko kuri Ruhina Mavi. Aho sabiri rugamba rutoroshye, M23 kavuga yuko yageragezaga kwirwanaho ndetse no guhagarika FARDC mu bikorwa zayo no kuyisubiza inyuma. Ngo M23 rebe neza ko irakomeza kugira ijambo ryuzuye muri Minembwe idafitiye abayiteye icyugazi, cyangwa se itarimo kwikanga ngo isa ku yindi bakongera kudutumura bakatuvana muri Minembwe. Ibyo twavuga ngo twazaniye umutekano Minembwe bikaba nk'inkuru y'ahandi, ariko kugira ngo twizere ko umutekano tufite nuko tubigize inyuma kure mu ntera nini uturutse Minembwe aho duhagaze, kugira ngo twiringiye neza ko igihe cyose hagiye bwa bitero kuri Minembwe biraza gufata igihe runaka, natwe tutatumaze kwiprograma kugira ngo duhangane n'ibyo bitero.
ariko atari indani ahangaha muri Minembwe bahise badusanga ngo turwanire, dore ko nta n'urubuga rw'imirwano ngo ruhari usibye kurwanira amasivili. Ibitangazwa rero ngo uwitwa umwe mu bashyigikiye Kinshasa we ashinja M23 gukoresha ibitero za drone byibasira rubanda. Atubwo nandi ku butumwa ni saa 11 n'igice z'umugoroba kuri 24 Kamena 2026 Minembwe n'ibice bihakikije. Ati akomeza agira ati indege zitagira abapilote z'ingabo z'u Rwanda ubu zitumwe kugaba ibitero mu duce tugenzurwa na FARDC cyane cyane Kalenze, Bidegu ndetse na Ilundu. Nkuko uyu nguyu abyemeza nibyo ibitero bikomeye cyane bya M23 batazila RDF nubwo M23 itabyemera ndetse n'u Rwanda ntirubyemera, kavuga ko ari ibinyoma bihimbwa na Kinshasa kugira ngo bakomeje kwirengagiza cyangwa se kutitanga ku nshingano zabo. Navuga neza ko agace ka Kalenzi, Bidegu, Ilundu aduce twibasiriwe cyane kurusha handi, ariko byabanje Masagitondo agace ka Ilundu kari karashwe ku buryo bukomeye, haraswe position za M23 zamaze kuhagera bikozwe n'abarwanyi ba FARDC. Nyuma rero nabo baza gukora imbimbiko ibitero biremereye kuva ku isaha 11 z'umugoroba agace ka Ilundu kabaye imisibaniro ku isaha 3 z'ijoro ku itariki 25. Amakuru aremeza yuko habereye icyo twita igitero cy'imbaraga FARDC igabweho ibitero na M23 byatangijwe n'izi drone nkuko bigaruka n'umuwe mu makongomani. Hanyuma ibyo bitero za drone gukirwa n'ibitero byo ku butaka zagabwe nanone mu buryo bwihariye cyane na M23 kugira bahagarike iyo mikorere ya FARDC. Vuga ko yanganye n'ibyo bitero ku buryo buremereye cyane, ariko n'umujinya mwinshi n'abatangira kurasa batababarira kuri M23 bakoresheje drone, bakoresheje ibifaro nagari ifaro nibyo ibunda binini kuko na ifaro byageze mu karere ibunda binini barasa ku bice bya M23 none biri guturukamo amasasu ariko bagabwaho. Komeza agira ati abaturage bo muri utu duce bari mu kajagari gakomeye mu gihe iki kibazo giteye ubwoba. Birumvikana ko mu gihe cy'itika rya za drone bamwe mu masivile babashye ubwoba, igaragaye ko isaha ku isaha ibyo bisasu bishobora kubagwirira. M23 yagaragaje ubushobozi bwo gukoresha drone muri iyi mirwano muri Minembwe kurusha ahandi hariho hose, byongeye kugaragaza neza ko ifite ubushobozi bwo kurwanisha drone, ariko bamwe mu gusesengura kavuga ko nta bundi buryo M23 yagombaga kurwana muri urwo rugamba ngo ibashe kurushobora idakoresheje iyo mu kirere, kuko ku butaka byasaga n'ibigoye nyuma kuzengurwa na FARDC. Gusa yabakoreshaga drone zagiye zifungura amarembo imwe mu misade iturutse Bukavu ikamanuka ikinjira muri Minembwe kugira ngo bajye gutanga umusada cyangwa renfort ku basanzwe bari muri Minembwe. Ubwo rero n'uburyo the drone zagiye zitanga umusaruro ukomeye cyane kuri M23 biza ku rwego FARDC basa naho bari kwigeza inyuma, kandi imbere byagasaga nk'ibidashoboka kuko M23 yabaga iruhijwe abasirikari n'ibikoresho bizo kwifasha cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba. Uyu yitwa Rugabo Fidel ku rukuta rwe rwa X yagize ibyo avuga ati nyuma kugerageza kwigarura umusozi wa Ruhinamavi muri mente wongeye kwigarurirwa, ingabo z'u Burundi na Kongo zarakubiswe nkaho ari tamtam mu kwihorera, zateye ibisasu mu bitaro za Minembwe n'ibindi bikorwa remezo bya leta. Twebwe MRDP twamaganye ibikorwa by'ubunyamaswa. Rugabo Fidel avuga yuko igitero cyabaye ku munsi wa 24 mbere gato y'umunsi wa 25 cyagabwe na FARDC, igitero cy'inkubirane kuri Ruhinamavi aho bari biteguye kongera kwigarura uyu musozi wa Ruhinamavi. Zasabye imbaraga ziremereye, byasabye imbaraga z'umurengera kugira ngo M23 yagarare bwumba imbere ya FARDC kuri Ruhinamavi. Barwanyi ba Saipanwal bararwanye ku rwego remereye kuri umusozi wa Ruhinamavi, gusa binangira FARDC irijwe imbaraga bikomeye cyane na M23 ko baje kubirukana bakabambutsa umugezi wa Rwiko agace ka Ruhinamavi akongera gusubira mu biganza bya M23 AFC twirwaneho nkuko Bwana Fidel Rugabo nawe ubwe abyemeza. Icyakora n'andi makuru atuka kuri tele avuga yuko nyuma y'imirwano yamaze amasaha hagati ya 5 na 7 muri kara gace ka Ruhinamavi, ubungubu nta masasu menshi ari kumvikanamo kandi yashoje kumvikana asa nerekeje ku mugezi wa Rwiko, bigaragaza neza ko hafi 80% zizavuzwe ari impamo kuko M23 yasubije inyuma FARDC. Gusa iyi FARDC nabyo ikabivugwa neza cyane ko ishobora kongera gutegura kugaruka hisubiza uyu musozi kuko umusozi uri strategique. Kubura kwa FARDC no kuba bashaka kongera gusubira mu Minembwe nta kintu byabivuze, niyo mpamvu bagomba kuvanamo ngo ni umunara wa Minembwe cyangwa se ni umunara muri karere Ruhinamavi
ni strategique, ni agace k'ingenzi kagomba kongerwa mu maboko ya FARDC nimba ngo bashaka gufata Minembwe. Gusa ayo makuru ngatatu kavuga iti icyo wafashe kakiri kure natwe twaragafashe tukakobokeye, ntabwo twakongera upfa kukarekura gutyo gusa, ahubwo urugamba tuzarurwana cyane cyane turebe ngo ninde uraza kurutsinda kugira ngo akomeze kugenzura ku karere. Ubwo turacyakomeza kurikirana rero ivyizo nzira muri make nako gace kahegamiye kuri Minembwe, aho ibitero bidasiba kuvugwa mu bice byinshi, aho imirwano idasiba kuvugwa mu nguni nyinshi. Muri make benshi bagagira bati nimba ari gutya ibintu bikomeje hari ikibazo gikomeye kiraza kubaho, biraza gutera umwiryane cyangwa se biraza gutera ibindi bibazo bidasanzwe. Rero FARDC Wazalendo nabo bati turaza gukora ibishoboka byose, turaza gukora iyo bwabaga turwane kandi biraza kudufasha gutsinda iyi ntambara, biraza gusoza intambara tuyitsinze. Tugaruke kuri kino kirego cyashyizwe kuri RDF, ni ikirego gikomeye cyatanzwe n'abakongomani. Byatangiye bivugwa na Kongolo arashyize kuri X yuko ari indege ngo y'u Rwanda yageze ku butaka bwa Kavumu izanye ibikoresho bya gisirikari ndetse n'abasirikare ba komando byo kwifasha cyane cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba muri Minembwe. Nkaho adafungiye aho ngaho, namwe munyamakuru muri Kongo batangira kwandika ivyo nkuru. Uyu yagize ati makuru aturuka muri societe civile, inzego z'umutekano n'inzego z'ubutasi za gisirikari muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, avuga ko hakekwa ko ingabo z'u Rwanda zongerewe imbaraga mu misozi miremire ya Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo. Bati nkuko aya makuru abivuga, iri hose kuzana umusada byakozwe binyuze mu kirere cyane cyane banyuze ku kibuga cy'indege cya Kamembe ngo ni muri Rubavu mu Rwanda no ku kibuga cy'indege cya Kavumu muri Kivu y'Amajyepfo. Ayo makuru kandi avuga ko buri ndege iza itwaye abasirikare benshi ndetse n'amasasu n'ibikoresho bya gisirikare bitandukanye bigenewe ahantu habera imirwano. Indege zagurutse cyangwa se indege yagiye haguruka inshuro nyinshi ubutaka bwa Kamembe yerekeza muri Kavumu muri Kivu y'Amajyepfo, ijyanye Lanfol, umusada w'abasirikari, ibikoresho n'ibindi byangombwa ku mirongo y'imbere ku rugamba kugira ngo bijyanwe nyine na F23 twirwatanyo wangana na FARDC ndetse na Wazalendo. Komeza igira iti muri ubwo buryo abantu benshi bavugana aho bari ku butaka bavuga ko ikoreshwa ry'indege zitagira abapilote byarushaho kwiyongera mu bikorwa byakorewe muri iki gice cya High Plateau cyose imisozi miremire. Abaturage bo muri ako gace n'abafatanyabikorwa babajijwe bemeza ko iri terambere rigira uruhare cyangwa se uku kongera ibikoresho bigira uruhare mu kongera impungenge z'abaturage ba civil bamaze imyaka myinshi bagizwe ingaruka n'umutekano muke muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abayobozi benshi n'abaturage n'abayobozi bagize societe civile iyi myitwarire ya gisirikare ifatwa nk'iterabwoba ishobora kwangiza amahoro, ubwiyunge n'imanire myiza irimo gukorwaho muri kino gihe mu karere. Bagasaba ko impande zose zirebwa n'amakimbirane zigomba kwifata ndetse no kubahiriza ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo amahoro n'umutekano bihinde. Mu duce twinshi two mu misozi miremire abaturage barimo kugaragaza icyifuzo cyabo cyo kubona ngo urugomo rurangira no guteza imbere ibiganiro hagati y'abaturage. Abakora mu nzego z'ibanze barimo gukora ubuvugizi kugira ngo amahoro ngaramza agaruke, kurengera abaturage no gushimangira ubumwe bw'igihugu. Mu gihe intambara ikomeje muri Burasirazuba bw'igihugu, abantu benshi barasaba gushyigikira ibikorwa by'amahoro n'inzego zishinzwe kurengera ubusugire bw'ubutaka bwa Kongo. Ku baturage benshi umutekano w'akarere ushingiye ahanini ku guhagarika amakimbirane, ubwiyunge hagati y'abaturage no kubaha ubusugire bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gihe ibyo byaba bititaweho, amahoro muri Kongo ntabwo bishoboka, ntayapfa kugerwaho mu gihe hatitawe cyane cyane kwiteza amakimbirane. Ubishyirwaho akadomo harebwe ku bishobora gutuma akarere gatekana. Kugeza ubu leta ya Kongo iracyashinja ingabo z'u Rwanda kuba ku butaka bwa Repubulika ya Kongo. Si leta ya Kongo gusa, ahubwo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ufaransa ndetse n'igihugu cy'Ububiligi bakomeje kugaragaza ko igihugu cy'u Rwanda ari cyo se bayazana cyangwa se nyirabayazana w'amatati ibibazo bikomeje gukora ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aribo babitera. Gusa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ko bitarenze ukwezi kw'indwi ingabo z'u Rwanda zaba zavuye muri Kongo. Ikibazo izi raporo ziri gutangazwa na bamwe bahegamiye ku ruhande rwa Kongo ndetse n'igisirikare kivuga ko ingabo z'u Rwanda zikongera ibikoresho muri Kongo nibwo ari ukomeza kuzamura nanone urwango ku ngabo z'igihugu cy'u Rwanda n'ugihugu cy'u Rwanda muri rusange nko kubashimuriza amahanga
ko bakomeje ibikorwa bya gisirikare muri Kongo kandi u Rwanda ruvuga ko rutariyo. Ikindi ibitero bya za drone biri kuvugwa muri Kivu y'Amajyepfo nimba ari muri za 23 ngo bivuga byananone bigaragaza neza cyane ko 23 yongereye imbaraga muri iki cyerekezo buryo ngo umuryo umwe cyangwa se ubundi n'urusha kurangira M23 ibaye nk'ibizize. Ariko kugeza ubu nta cy'Amerika irabivugaho, nta cy'umuryango w'ibihugu by'Uburayi urabivugaho, yewe nta kindi gihugu cyagira icyo kivuga kuri bino bitero byo muri Fizi. Gusa biracyategerejwe cyane. M23 yo yanze kwifata ivuga ahubwo ko bino bitero biri gukorwa muri Kivu y'Amajyepfo muri Minembwe bikwiye kwamaganirwa kure bakatumagana FARDC ikoreye ibyo bitero byibasira inzirakarengane z'abasivili. M23 ikavuga yuko hari abantu benshi bari kubyangirikiramo cyangwa se bari kubipfiramo kuko FARDC yapanuye ibikoresho n'abasirikare benshi bo gutera Fizi bo gutera Minembwe mu buryo bwuzuye. Lance Kanyuka yashyize itangazo kuri X yagize ati wa gatatu tariki 24 Kamena 2026 saa 8 z'amanywa ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zateye ibisasu ku bitaro bikuru za Minembwe zikoresha indege zitagira abapilote harimo n'icyumba cy'abana abana barwaye cyane abatishoboye bavurirwa ngaho hagabwa igitero na FARDC. Ibyo Lance Kanyuka abona ko ari nk'ibyaha by'intambara. Twibutse ko kuva kuwa kabiri tariki 23 Kamena 2026 izi ngabo zakomeje ibikorwa zo gutera ibisasu ku baturage no mu gace ka Minembwe no mu nkengero zayo. Ibi bitero zamaze guhitana abantu benshi mu baturage barimo abagore n'abana bamaze kwicwa n'ibisasu byinshi bitutse kuri FARDC. Ari no mpamvu bamagana FARDC ikomeza kukwica abaturage b'inzirakarengane muri iyi mirwano yayo. Bakavuga yuko bigaragara neza ko FARDC cyangwa se leta ya Kongo iri gukora ibyaha by'intambara, ariyo mpamvu ikwiriye kwibasirwa cyangwa se guhagarikwa muri bino bikorwa byayo bikomeje kwibasira ubuzima bw'abasivili, bagahitamo cyangwa se bagahamagarira Kongo kubahiriza amasezerano yiyemeje. Lance Kanyuka akomeza agira ati AFC M23 irasaba abaturage ba Kongo n'umuryango mpuzamahanga gutanga ubuhamya ku byaha by'intambara bikorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa ku baturage b'abasivile b'inzirakarengane, aho kino gisirikare cya leta ya Kongo mugiye gukora ibyaha byibasira inyoko muntu izaba z'intambara kurenga ku mategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu bikorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Nubwo ariko M23 ivuga gutya, leta ya Kongo yo ivuga yuko ari inshingano zayo k'igisirikare cyayo kirekera usugire bw'igihugu cyangwa se usugire bwa Repubulika Iharanira Kongo. Gusa nk'abarimo nshora bakavuga yuko leta ya Kongo kabone n'ubwo irwana iyo ntambara imbimbiko umuhenerezo ngo arebe ko bahagarika M23 atafite icyizere habe namba cyuko bashobora kuzatsinda iyi ntambara. Ati mbona twebwe tuba nk'abarimo kwikirigita bagaseka gutsinda runo rugamba gutsinda M23 bisa n'ibidashoboka, ibyo turimo gukora ntabwo ari byo. Nyuma ku rundi ruhande muri Kongo hakomeje ipigatana n'ihangana rikomeye cyane ujyanye n'ihindurwa ry'itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho Tshisekedi Tshilombo yifuza yuko itegeko nshinga rya Kongo ryahinduka. Gusa umuyobozi wa Union Sacrée Mandaka yagize amagambo atangaza ko iri hinduka ry'itegeko nshinga rya Repubulika ya Kongo cyangwa se referendum itazabaho igice cy'Uburasirazuba bwa Kongo bate bakisubiza. Barangije ngo kumenya neza yuko bishobora kuzatera ikibazo gikomeye Uburasirazuba bwa Kongo bice genzurwa na 23 bashobora kuzavuga ngo barahejwe ku itegeko nshinga, ubwo ibyo bakitangaza nka leta yigenga bakavuga ko bashyizwe inyuma bahejwe. None amakuru atangazwa na Union Sacrée avuga yuko ku itegeko nshinga rihindurwe azabanza kubaho byo kwisubiza agace k'Uburasirazuba bwa Kongo. Asa n'usongeza mu ijambo ryavuzwe na Tshisekedi Tshilombo ari Houston muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yavuze ko ari gutegura uburyo bukomeye cyane bw'ibitero bitoroshye kuri M23 kujya bisubize Goma ndetse na Bukavu, kandi yavuze ko ari mu gihe cya vuba. Urakemeze ko koko Tshisekedi Tshilombo hari ibikoresho n'abasirikari ndetse n'abanyamahanga yashyize ku buryo bashobora kumufasha muri kino gitero. Gusa ariko nanone gukora intambara nk'ingiyi bikaba bigikomeje kuba ikibazo bite n'abasezerano basinye uyu we na M23 amasezerano agena guhagarika imirwano cyangwa se guhagarika intambara, amasezerano agena ukumvikana ndetse no gukorera hamwe. Kuri ubu rero hakaba hatekerezwa ko niba FARDC yaba itangiye urugamba rutoroshye kuri M23 ko kwigarura Goma na Bukavu, byagaragaye neza ko y'amasezerano y'amahoro yasinywe ndetse na Washington yaba atakyemewe, yaba atagifite icyo avuze, ahubwo yabigiye ku imirwano yuzuye noneho ya nyayo FARDC igiye gukora kugira ngo yisubize ubutaka bwayo, ari nacyo cy'ibirungo cyayo kugira ngo irangize M23. Ikibazo basa n'abagishyizeho akadomo byuzuye. Kugeza ubu leta ya Kinshasa ikomeje gukorana n'abanyamahanga barimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gupanga umupango w'uburyo bazasoza muri runo rugamba. Leta Zunze Ubumwe za Amerika
zabwiye ko bazakora gake gake kandi ko bizarangira amahoro abonetse. Byashingiye cyane cyane ku masezerano y'amabuye y'agaciro basinyanye, kandi uruka amagambo ya Donald Trump ngo ni umugabo udashaka kongera kuvuguruzwa habe na gatoya. Igihe yasinyishaga aya masezerano hagati ya Perezida Paul Kagame na Perezida Tshisekedi Tshilombo, amasezerano benshi avuga ko yasinywe ku bw'igitugu atari ku bushake bw'ibihugu byombi bitumvikana. Donald Trump yavuze amagambo benshi bakomeje kwibazaho impamvu yayo, ari narwo ruhande Amerika igihagazeho na magingo aya. Yavuze ngo turangije intambara imaze imyaka irenga 31 hagati y'u Rwanda na Congo. Muri make M23 batwerera u Rwanda ariko rugutera muri Congo, imyaka irenga 30 y'urugomo rwishe abaturage be ibihumbi n'ibihumbi ubutaka bwa Republika Iharanira Congo. Nimba Amerika yizera ko kurangiza intambara hagati y'u Rwanda na Congo, rero Congo bizagorana kumva ivuga M23 kirengagiza kuvugaho RDF. Mu gihe Amerika ivuga ko muri Congo ari abasirikare barenga 6,000 b'ingabo z'u Rwanda n'ibikoresho bya gisirikari nk'uko MONUSCO nabo bwabo bitangaje, cyangwa se UN muri za mpuguke zitwa UN Group of Experts, impuguke zaba muri UN bagaragaza ko bafite ibikoresho bidasanzwe, ndavuga ingabo z'u Rwanda muri Congo bakajya abasirikare benshi. Amerika ikabyemeza ityo, Ububiligi bukabyemeza gutyo, Ufaransa bukabyemeza gutyo. Congo kuvuga ko atari zo nayo ubwabo ntabwo bishoboka. Ihamanya neza cyane ko ingabo z'u Rwanda zuzuje ku butaka bwa Republika Iharanira Congo, kandi ko kugira amahoro n'umutekano biboneke ari uko izo ngabo zigomba kuba zasubiye mu gihugu cyabo, bagasiga ubutaka bwa Republika Iharanira Congo bwifitiye amahoro n'umutekano, nta bikorwa z'intambara bikwakorerwa. Ubwo ibyo rero Tshisekedi Tshilombo yakorana n'ibyo bihugu kugira ngo ase nk'ubyegamiriye maze azakora igitero cyeruye ku ngabo z'igihugu cy'u Rwanda. Reka tubitekereze gutya, niba amasezerano Washington ibyo avuga Amerika ivuga nubwo ku ruhande rw'u Rwanda ateko bivuga ko ingabo z'u Rwanda zigomba kuba zavuye muri Congo, icyo bita ingabo z'u Rwanda M23 ubwo nukure ku duce rwose tugenzurwa nayo. Wibuke ibisa n'ibyo ngibyo byari mu mwanzo wa 2 w'umuryango w'abibumbye. M23 yo bayivugaga mu izina gutyo kigomba kurekura ibice byose byo muri Congo bafashe, kandi bakareka kuhabwa umusada w'ingabo z'u Rwanda. Tuvuge yuko ibyo ngibyo bitabaye, atawe kurekura uko duce twose umutetsi bwa leta bugaruke. None abo Amerika yita ingabo z'u Rwanda muri Congo akaba datashye. Hari ibintu bitatu bishoboka. Icyambere ni uko Congo yahabwa green light yo gukora intambara yeruye kuri M23 batazira u Rwanda no kuba yanayikomeza ahishaka. Icya kabiri kuba Amerika ubwayo yabona ko isuzuguwe igahita yohereza ba bantu iyita ngo nabo gushyirisha mu bikorwa amasezerano basinye cyangwa se ibihano baba bafashe. Icya gatatu cyo gishoboka cyane nuko M23 n'abayishyigikiye bavugwa bahita bafatirwa ibindi bihano byihuse cyane, kandi bizaba ari bibi ku rwego rudasanzwe ku buryo bashobora no gushyirwa ku mitwe y'iterabwoba. Ibi rero byose akaba ari kimwe mu bibazo bishobora guhangamira M23 kugeza ku rwego ishobora kwemera ibisabwa atari ku bushake, ahubwo kwirinda ko yajya ku mitwe y'iterabwoba. Benshi akavuga ko Tshisekedi Tshilombo intambara yirwanishije umutungo wa Congo agasa naho agura imbaraga z'abanyamahanga. Urangije kubona neza ko intambara kwirwana wenyine adashyigikiwe n'ubundi nawe yayitsinda, mu minsi iri imbere bakongera kuza kwisiza ibyo bice. Intambara ngirwanirwa muri diplomasi kabona kugakomeza umututu w'imbunda. Intambara ntagiranirwa ku mbunda muri kino gihe kinyejana ngone kuza muri diplomasi. Nicyo Tshisekedi Tshilombo yarije 23 kubanza gutsinda intambara ya diplomasi, kandi ngo usibye kwijijisha muri diplomasi Tshisekedi Tshilombo yarayitsinze. Uko niba shyikiwe n'ibihugu bikomeye byose byo kwisi bikaba bimushyigikiye muri n'urugamba, bigaragara neza cyane ko yarangije kubafata mpiri. Gusa ariko nanone bamwe bati abazungu n'abana babi bashobora kukubwira ko bari kumwe nawe bate no kumwe nawe muri umwe cyangwa se ubundi. M23 imaze kora ibyo ngibyo navuga iti okay, ubwo ibya diplomasi bitunaniye tutabishoboye nkuko Tshisekedi abikora akora lobbying, twe tuzakoresha umututu w'imbunda hasi hejuru. Amahirwe yahande kuzatsinda no rugamba, ubona rinde ushobora kuzarangiza iyi ntambara afite insinzi, ndetse bigaragara neza cyangwa ibyo yarwaniye abigezeho undi akabibura. M23 FARDC nimba ari FARDC izaba yakoresheje yeturufu, nimba ari M23 yo izaba yakoresheje yeturufu. Mwibutse M23 ihamya neza cyane ko ubutegetsi bwa leta ya Congo buri kujegajega. Ntabwo impamvu yabo yo kurwana gusa ikiri ya nk'imoko muri Congo ngo ngo abatutsi bakorerwa genocide bakorerwa ubwicanyi, ntabwo ikiri yo mpamvu yonyine. Uko ibyo ngibyo Congo yageza kubihakana ndetse no kutavyemera, yewe n'abanyamahanga basa nk'abanze kuzemera, ahubwo agaragaza ko ubutegetsi bwa Tshisekedi bwamunzwe na ruswa, ivangura ndetse no kutita ku basivili. Navyo bikaba ari mu mpamvu Kinshasa ivugwaho ko hagomba kubaho impinduka z'ubutegetsi, ubutegetsi bwiza. M23 nyuze muri Colonel Nanga yavuze ko bazafata Kinshasa bakabana n'igisirikare cya Congo kikijabiriye, bakazashyiraho ARC akari hinduka igisirikare cya Congo. Byitege ryari mu minsi ya vuba cyangwa se bizaherera mu nzozi, ntago mbizi ngewe, ariko iminsi iri imbere izabitubwira.
uko byagenda kose uko bucya bukira amakuru tuzagenda tuyamenya ku gati ku buryo bwuzuye tumenye neza bisoje bite bigenze gute ninde we uhombye ninde wungutse tewe Rumungu wa Kamanzi muzajya mu bana wowe Rwanda komeze kugwa neza ibihe byiza amahoro